Abuku. 1 Timotheus 3, vers 1. Aha. This is the one true taki. If we man de angry, we do that work of one preiki man. Uma preiki man, pastor, ja, lazy. I want to do one buroko. Não, bom roko. If you want preiki, a word to gado. A true gospel fugado, não, bom san if you want do roko that lazy. Uma preiki man musu de Sondro Foutoe. Mas samsa? Uma preiki man musu de Sondro Foutoe. Uma preiki man, musukuf de Sondro Foutoe. E go na sister oso, a sister wanda oso ego preiki di wasa. Ilai Foutoe ba. Ilai nga Foutoe ba. Wakara da yo hora sa. Dat wat aki ilai nga Foutoe lazy. Uma preiki man musu de Sondro Foutoe. Aha. Da masra ku wawe. Da masra kusang? Ku wawe fi. Lazy? This is the dwelling and Je doing you refi. Dat sowieso jullie pastor ook is bijaya. Want je leert de zuster van de moeri. Je begrijpt? Dat je ook is bijaya. Maar sang, im ap sani satak im doing you refi. Want if je wil leren van de moeri, abo moro makkelijk if je doing you refi. Je no going for leiding, je no going tessie.